Bongo Khalid Bro, Drapo Area, aka Mille Melody, la voix des sans voix. Ok. Simi ma mimi wel toto, komoni wo bernde hen toto. Wala hay joni taw en landi dale mabbe o ngandi sinna fambe ko to jawo no duudi me en yetta goto ha tawbe fopputawbe wawa gasude taw haray assalamu alaikum jarama. Wa alaikum salam, on salminama, on weltanama ka tele Jama TV do. Okay, donc no yandi tele on quoi. Wa meden andi tele, meden sivo mo kadi quoi. Yo make on no taw. Min ko Khalil Bro be no tele. Khalil Bro. Sabo honno wadi hande yon hot ko fuaye do. Wa sabu pije buir ande aduna ko sabu kwa sabu koto jao, sabu ze mali, sabu Chris are Johnny, sabu artist be buir kadi quoi. Donc ko sabbe don wadi yon hot hande ko fuaye do. Wa ko sabu mabbe sabu ben don fo quoi, ba fi ma fanda quoi, you know what I'm saying? D'accord. An kan no ara me hiyete no e piji gono ton kadi quoi escava mi meneni ka yimowo wadani me gallum don seeda quoi. Bongo Khalid Bro, Drapo Area, aka Mille Melody, la voix des sans voix. Mi ma mimi wel toto, komoni wo bernde hen toto, se sonki mimi ma poto, se selila mimi war toto, mi ma mimi wel toto, komoni wo bernde hen toto. Merci. Bay no duda gonga mabbe wata jettude fo sina do ngandi be mari talan ko sabu koto jawo woni ko andi be do ande kadi quoi may kadi hitide kadi hobbe go kadi coupé don.